Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Men hozir sizlarga bugungi aeroportda bo'lgan voqeani aytib o'tgim keldi. Biroq uni hozir emotsiya bilan, so'z bilan ayta olmayman, sizlarga yetkazolmayman deb o'ylayman. Shunga sizlarga uni video orqali yetkazgan bo'lsam. Geldik. Mayak tegemen tarafga met balası. Az adaş barmız desin adaş maqul mu? Sagoble. Endi bu aeroportga bargandan keyin voqeani aytib o'tadigan bo'lsam, biz Ramir aka ishimizda yurimiz edi. Ramir aka beshilik men kelgandan keyin hammani dabadi. Men shokda bo'ldim. Shuning bilan endi bizni ya u yoqqa o'tkazmadi, ya uni bu yoqqa chiqmadi. Shuning bilan biz militsiyalarga kirdik, so'zlashdik. Oqlarni o'rinlarida turib ketdi, nimqimiz deb shuning bilan nim qilishimizni bilmadik. Kirmaydigan yerlarga kirib ketdik, bizni o'tkazibdi bir yerlardan. Biroq imina shu Gamzat akamizning qishig'iga kiramadik. Yani endi ular bizdan so'raydi militsiyalar, yani biz so'ragan odamlar bizdan so'raydi, sizlar nima uni kirish kerak, nima ko'rish kerak deb. Biz bo'lsa, mening kartochkalarimni elib aytadi, bu kartochka Gamzat akaning bir важный kartochkasi deb. Uni berish kerak, buni bermasak u yoqda yuramaydi deb. Shuning bilan aytadi, bir kartochkani ko'tarib yugurishdi, u yoq ko'rsatib, uni kartochka срочно kartochka deb. Shuning bilan ular bizga deydi, men Istanbulga boradigan odamlarga beringlar, ular uni yetkazsin. Yerden de sap davet kılgan adamlar var, işte bir koysanlar bir koydu da biz diyen ya bizim de yapmamız Gamzat aka bizga çıkış gerek, biz onun kirishimiz gerek de şunda falan жағдайлар болып кетті. Неге дос баламыз өтіп кеткен ғой, неге зал ожидания қашан билетпен бізге не бере салу керек еді карточканы ше, сол өткізбей жатыр. Түркияға сол кіргізбей ма, сіздер ақшайық дегеніміз ғой сол жаққа ағамыз арқылы. Bu voqea bo'lsa bizning boshlig'imiz Ramir aka bilan, ya'ni bizning yoshlar ovozi to'pidagi Gamzat akamizda birga bo'lgan voqea. Endi Gamzat akani biz o'zimiz yaxshi bilganlikdan, uni kunda ko'rganlikdan bilamiz. Qachondan beri, burundan beri Istanbulga borgim kelyapti deb bir Turkiyani armonlab, shuncha armonlatdi, kunda video montaj, Instagramlarga qo'shib, agar Turkiya desa bir jinini beradigan odamdi. Emotsiyalardan ko'rgandan keyin shuning bilan bir kuni bizga Turkiyadan taklifnoma keldi. Ikki taklifnoma edi, biroq uning biri отказ bo'lib, biri keldi. U aslida bizning boshlig'imiz Ramir Mamutov akamizning o'rni edi, biroq Ramir akamiz bo'lsa o'zining o'rnini shu Gamzat akamizga berdi. Biroq u yerdagilar ma'qul deb Gamzat akamizning itini yozdi. Biroq buni Gamzat aka bilmadi. Mushu kamgacha mana bir oy o'tdi. Gamzat aka uni bilmay, Ramir aka shikisi bilib bordi deb mushu kungacha o'ylagan edi. Biroq mana bugun biz aeroportga berib, o'zim bilmadim uni. Aeroportga bordik, shuning bilan birinchi Gamzat aka kirib ketdi. Ожидание yerida turgandi, shuning bilan Ramir aka keldi. Men Ramir aka bilan bo'ldim. Ramir aka menga shandirib berdi, men ham shok bo'ldim, потому что men daqni ожидать qayyerim yo'q. Biroq endi bizni u yerga o'tkazmadi, u Gamzat akamizni bu yoqqa chiqatmadi, shunga video звонок orqali yetkazaylik dedik. Shuning bilan zvon qilib, u hammani degankin endi sizlarga hozir tushuntirmayman, shunga video orqali ko'rgaysizlar, u emotsiyasini вообще men o'zim qanchalik emotsiya bo'ldim, u Gamzat akaning emotsiyasini sizlarga вообще yetkazolmayman. Shunga endi Gamzat akaning armonim o'rinlandi mana. Xudoyim bersa bir yaxshi yangiliklar bo'ldi degan umidda endi kelasi shu emotsiyadagi videoni ko'rgan bo'lsanglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. O'ta ashad yolg'iz endi. Assalomu alaykum. Maşallah. Mana qizlar kelibdi, men o'tirmay qara. Qaydaysizlar? Biz aslida adash mana biz meyda o'tib tamoq qilib mangmiz inshaalloh. Men bilan sevana? Sanmi? Qo'simiz ketdimi? Maşallah. Adash islomni bo'g'i, islomda-chi, islomda deydi. Fakat sen o'zingga xohlagan narsani ag'inangga xohlamaguncha sen iymon etmagan bo'lsa deydi u. Я свое место adash тебе дал adash. Я не поеду с тобой. В смысле ты не поедешь, брат? Вот так вот.
когда ішкі адамға отказ келген уақытта саған отказ келді. И маңа, когда я видел, что маңа одобрение келген уақытта, я отказал, свое место дал тебе, Адаш. Так что берке біздің жаштар авазына шақы беріп көктіп Адаш. Анақ турсен яқшы көрсе білімен ғой, я не смог просто бағу. Я знал, что если заранее сказал бы, да, сам бамайдығының дегенім че. Поэтому я наша келген дайма дедім че. Я, брат, я без тебя вообще без руки, без ноги, брат, без языка. Не. Аллах с тобой, иншаллах, хохма. Я с тобой буду. Ты серьезно, что ли? Да, серьезно. Серьезно, Адаш. Там ждет серьезные люди, Адаш. Bizden организациядан яйы қыман, мақұл ма? Тебя ждут там, аэропорт күтатуды сені уже. Ты, машалла, брат. Удача. Ты что, не рад, что ли, субханалла? Я рад, брат. Ишкimiz бармыз дегенге, брат, мен не қылдым, брат. А что такое? Тебя там ждут люди уже. Шахнозада, әміз күтатуды сені. Гүлназада. Маған қарғына. Давай, Адаш, енді яштар авазына шақы беріп, білім, дін, спорт, үш направление конкретно сөзлеп қайт. Машалла келсен, брат. Рад, брат, очень рад, раз. Рахмет саған. От души, Алла разы olsun, брат. И давай шықтың маяқа, сен сөз білмей. Қаяққа? Қаяққа дұш? Оғы балдек даватмады. Бір адамға келді, маңа келді чо. И тебе когда написали, кто-то отказал, и сізге бір орын келді деген, это я отказал, Адаш. Потому что я... Там бір қыз отказ бәде деді. Бір қыз отказ бәде деді. Я специально сказал, чтобы бағу, чтобы подозрение қылмысын гамзат деп тегіздім че. Сен Турчан шүнчілік арман қылдың, Адаш. Турчан шүнчілік арман қылдың. Шүнчілік адамна сені отмечат қылып Турчан түшәді Истанбулны. И мен не мог бағу, ашына әмісіні көріп тұрып, не мог яңғыз барданғы че. Лучше сен бағына, Адашы, мәу Турция для меня это естім әмес че. Сейчас, брат, я перезвоню, я? Звонят, бедекля звонит, просто. Санал. Ты что, брат, серьезно? Ты не поедешь, что ли, рад? Адаш, жинім, Адашым, мен қачамасаң яған етқан. Валлахи бина, брат, тут я не надеялся на твою сейчас. Че не надеялся? То, что ты сейчас поднимешься, брат. Там dünya yüz құрылтайы біздің күтіп атуды еді. İstanbul'ны көрке, иншалла. Сүрәтләк чүш, бізге әшақтың саламлан yollardır. Амин, Адаш. Бұсаңғы өзің İslam үндейді, пока өзің қалған нәрсіне ағынан қалмығыча иман келтімеген болса да. Әмен сен ұмда арман қуатқыныңды көріп тұрып, қанақ мен кетіме, Адаш, дегіне. Мен сені құшағлап сені... Амин, брат. Амин. Мен беру алмау тұршақ, иншалла. İnşallah, брат. Yalnız demez. Seni barmışlar. İnşallah. Слышь меня? Да. Рахмет, брат. Рахмет. Allah razı olsun. Да, не стоит, брат. Амин. Сәк кит қалдың да, аяқ бағу, я хотел тебя обнять бағу и это все сказать в лицо, что? Я понял, брат. Я уже чувствую твою объятие, брат.